Ngingumfokazi lapha emhlabeni, ngifuna izulu ikhaya lami. Noma inkathazo sisendleleni, ngophumelela kuJesu wami. Usekeleni eduze nami, ebheka njalo ukuhamba kwami, uzongisiza nasekufeni, angingenise ekhaya Hallelujah, zihlobo zikaThixo, sibonga inkosi esihlanganisile kulesi sikhathi santambama. Sizongena esihlokweni esithi uThixo akahlulwa lutho. uThixo akahlulwa lutho. Sizovula embhalweni yethu uJeremiya 32 verse 17. Ithi Nkosi Jehova, bheka wenzile izulu nomhlaba ngamandla akho amakhulu nangengalo yakho elulekileyo. Akukho utho olukwahlulayo. Sihlobo zikaThixo, uThixo akahlulwa lutho. uThixo alukho into emahlulayo. Into kufuneka siyenze thina, kufuneka sibheke kuye umdali. uThixo akahlulwa lutho. Kukho konke sikucelayo ngokukholwa, uThixo akahlulwa lutho. Asiyeni komunye umbhalo, uNumbers 23 verse 19.
uthi uThixo akasiye umuntu ukuba aqambe amanga, nendodana yomuntu ukuba aphenduke. Ushilo akayi kukwenza na? Noma ekhulumile akayi kulungisa na? uThixo, zithandwa zikaThixo, akaqambi manga. Konke akushileyo, it will come to pass. Whatever into esicelayo kuThixo, uThixo ngeke ezehluleke ukusenzela. uThixo unomusa. Amen. uThixo unothando. Njengoba uThixo wasidala ngomfanekiso wakhe, uThixo ngeke aze asilahle. uThixo uthando lwakhe luyamangalisa ngaso sonke isikhathi. Sizoya komunye umbhalo kuLuke chapter 1 verse 37. Ithi akahlulwa lutho uThixo. Akahlulwa lutho uThixo. Beka indaba yakho kuThixo. Beka indaba yakho kuMdali. Konke okungabe kukuhlupha kumbe konke okungabe kusenhlizweni yakho, thululela kuyena uMdali. uThixo akahlulwa lutho. Whatever situation esiyabe sibhekane nayo, uThixo akahlulwa lutho. Sizoya futhi komunye umbhalo Matthew chapter 19 verse 26. uJesu ebabheka wathi kubo, kubantu kungenzeke lokho, kodwa kuThixo kungenzeka konke. uJesu ebabheka wathi kubo, kubantu kungenzeke, kodwa kuThixo kuyenzeka. Beka indaba yakho kuThixo. Kungenzeka ukuthi at least ube sowugijime izindawo eziningi, ufuna usizo ebantwini, ufuna usizo kuma-doctors, ufuna usizo kubantu abanolwazi. uJesu uthi kungenzeke lokho ebantwini, kodwa kuThixo kuyenzeka. Asibekeni izinhlupho zethu kuThixo. Asibekeni izikhalo zethu kuThixo. uThixo akahlulwa lutho. Don't give up. uThixo wasidala ngomfanekiso wakhe ukuthi simfuze. Njalo uThixo wabeka umuntu uthi abuse ngaphezu kwazo zonke izinto ezisemhlabeni. So uThixo akahlulwa lutho. uThixo uyamangalisa. Sizoya futhi komunye umbhalo kuMateyu chapter 17 verse 20. uJesu wathi kubo, kungokungakholwa kwenu. Ngiqinisile ngithi kini, uma ninenkolo engangenhlamvu yesinapi, ningathi kule ntaba, suka lapha uye laphaya, isuke, kungabikho into enahlulayo. Le ndaba yethu ihambisana nokukholwa.
mangabe sinokukholwa kuThixo, masiya kuThixo sinokukholwa, whatever situation esiyabe sibhekane nayo or whatever problem esiyabe sibhekane nayo, masinokukholwa, sikholwa ezwini lakhe ukuthi uThixo uzokwenza, kunjalo uThixo uzokwenza. uThixo akayena umuntu kuba aqambe amanga. Izwi lakhe uyizolo nanamhlanje naphakade. Lokho akusho emandulo nanamhlanje usakwenza. uThixo uyamangalisa bathandekayo. Amen. Asiyeni komunye umbhalo, Isaiah chapter 40 verse 28. Ithi awazanga yini, awuzwanga yini, ukuba uThixo ophakade, uJehova umenzi wemikhawulo yomhlaba kapheli mandla, kakhathali na, akuphenyeke ukuqonda kwakhe. Awazanga yini, awuzwanga yini, ukuba uThixo ophakade, uJehova umenzi wemikhawulo yomhlaba akapheli mandla. uThixo akapheli mandla. Bathandekayo, asibhekeni kuThixo. uThixo yilona ithemba lethu lokugcina. Njengoba sesiphila ezinsukwini zokuphela kwezwe, asithembeleni kuThixo ngaso sonke isikhathi. Yena lo owawelisa abantwana bakwa-Israyeli phakathi kolwandle, endaweni ewomileyo, bahamba endaweni ewomileyo, kwaba amanzi intaba ngapha nangapha. Lo uThixo esimkhonzayo kapheli mandla. Lokho abekwenza mandulo nanamhlanje ungakwenza kithina. As long mathina singaba nokukholwa, yonke into esiyenzayo sibe nokukholwa phakathi, uThixo akahlulwa lutho. uThixo akahlulwa lutho. Sizoya komunye umbhalo kuJeremiah chapter 32 verse 27. Uthi, bheka, nginguJehova uThixo wabantu bonke. Kukhona yini okungahlulayo? uJehova uyabuza ukuthi kukhona yini utho olungamahlula yena ngokwakhe? Cha, ayikho into engamahlula uThixo. So beka indaba yakho kuThixo, beka indaba yakho kuJesu, beka indaba yakho kuMdali. Lokho kungenzeki kubantu, kuThixo kuyenzeka. As long thina masiya sinokukholwa, sibe nokukholwa, God will do miracles. God will do wonders ezimpilweni zethu. uThixo akahlulwa lutho. uThixo akahlulwa lutho. Sizokhumbula nangesikhathi uJobe esekulingweni okunzima kakhulu. uJobe ithemba lakhe laba uThixo, alizange libe sebantwini. Wathi loba abantu bemhleka bethi thuka uThixo wakho ufe, kodwa uJobe akazange alilahle ithemba lakhe, ngoba ithemba lakhe lali kuJehova. Wayenokuqonda, wayenokwazi ukuthi yena uyinto edlulayo, uyinto engento yalutho. Siyabonga uThixo, sithando sikaThixo.
Siyabonga kakhulu. Sizoya evesini lethu lokugcina eliku John 14 verse 14. Ithi uma nicela utho ngegama lami ngolwenza. Uma nicela utho ngegama lami ngolwenza. Nansi isithembiso. Nansi isithembiso. Nansi isithembiso uThixo asinikeza sona. Uthi uma nicela utho ngegama lami ngolwenza. Yini isicelo sakho namhlanje? Yini isikhalo sakho? Bika kuJesu. Cela kumdali wakho ngoba usethembisile yena ukuthi konke nikucelayo ngegama lakhe uyokwenza yena. Ngeke asijabhise uThixo. Ngeke asijabhise uThixo. Konke esikucelayo ngegama lakhe uyakwenza uThixo. uThixo akahlulwa lutho bathandekayo. uThixo akahlulwa lutho. Siyabonga bantu benkosi. Isihloko sethu siphelela la.